matanga omu nyina omo ya ho enso mba ho enye efimpa utwamo wu nim sere yi no incense no mo na moko kare na mo de info no bre yen ye de yenim ma Mary amen ye tete ma ni akasa akire mema tie na be kasa fa efin ho egu awade we bre nyame difo judge yi masoli o mi jamna so Paul yi papa obedi mo nyafo oba papa bi jabu meti uso minti uso na betra me ha kasa aja ayede ya o se de o so asa wa dwene nye judge mi da se amam ni kan na wose wonua in fact enu am judge yade ma anadwene popo brembe yeme obie na no wa okasa fi machine so wose di for memoska oh mi pie ya na sikan wo kan wa amami komedi bisere wadawro ma enti judge mi da se yakopo hira wo ni adoya enu a oye me na menchia mike ye chairman ani antibaki yebebo mu nyina audios no yankopon hira mo america fo nyina yedama ya pepepe na dem ansana ya baye betete ma ne kwasem ayi antidore so aba o akra oso so be jone waje antibaki number no enti yedarase ye chemu nyina nkrafo nyina in fact the way mo sia so emu yedamase sahwefo so mo hwe pa sahwi akotomro so ze akontomra eti yeso so yedamase na odi brofo no tria no o sa tachramane ko di libya ho zafe na abrofo no bese bon pen eti judge yadawruma yedawase na wa bon cheta fucking fush fota na can you we dey system kakra as explain na shara nye hwam no enti fucking shit dey na nye dia jamishna yanko wadawruma ebusia asiatika oto asinti twetwen yanko ho oje ho anje yade away bro nye bebai be ma pa de na dawe manko fia kwoswa na onentire twem ne kwasem ma me fu huna man yanko siatika you 15 branches yanko ho all over the world you ho yade bia na Kumasi area overseas na yaso ye ne wo Obuase Council Quarters called Junction and Crydomi Market Techimai Sunyai Ehonso Yeho 0540 311 311 Prakase old and yamba papa ya di akakuriti ya boom ya mixi ya fani remixi ya di boom gifo na kumano ebu Kim untimi nyina waya juma kakra bi wa bre na wote so obi o wa mojare tintiru ni so ba wa fanyinsen sesia na waya anemic na waya mre na ni mojare febigu aduanim anopa febigu nsuoma ne wo na nom ebo ni pedua na mojare dia fusani waduane bia na mo abewe kura febigu so na usudi ubenya bi obo heba adoat power adomanu Daniela, Apidank, Misty, GN, KNG, Atonsu, 0249 761 508 0257 472 506. Fafono, the question Fafone, mi bechesika, young contem, young contem, Sompa Sika Pro, ne dibi, Sompa Sika Pro, ne yawada. Watch na if yada ube ya kakra na kwasem fafon e man kabum star 2 promo 5 6 star 3 hash star 2 5 6 star 3 hash and then e biema wa se Kumasi Sompa Gransa Sunyai toko udem you better draw and sign your see and the wadi amount. Mizo 5G Abrativo and Yama Papa any I 5G asoso she send pediano mi pachoko pebinum emoro ye kwa yi mamonom ye ya ye fro sedrunom ye de kopa fusenanom ye num bi popunom ye nchiri hwe konfo nom and Yama Papa difo nom mampa
kope bi 2 na wo ye ye na bi wase akono wo ji awade e ma wanimu penya yesre bomode asa obaji bi Kumase area overseas 21st clinic muwa Beacon supermarket 5G about post office Outcome Royal Ventures aperitivo PNC Nasachi Safwa Binchi Koforitria Kofi Ochre Enuti Kwaku Ochre Freya 026318586905444333 Kotubi ton na benyeska bebre dia ina Zakia Monfa video into sona yemfa nkai dijumeya ye babedi okay na Zakia betrasi na so ba wagigi ademu ade nyina ye tie so ye dia semo no da no oba yenso na wonye gidan mu sai ade no wagigi ademu meba Zakia me pa cha ati adon konko fenechi onso wati atomu ana adwuma uba ya che esa otosa me awo mo otosa me awo mo fa video ni to so my abiji ne kwasem IBG production we nani mu enye we na kire enye sesese ma ne nye ni chie mo eseti maka edi wani mu ehu edi wa kire ehu eya semu Obazekia etesai Mame kasadin Nyame adom mama niemem Nyame adom boko em se wo de wasem bedai se papa bi entonua ema wo na fa kru da so papa na one o papa ye adwuma na gaya akoda akwa adanchi mango asedraba boto ama banchi ama ti emu koye dey my abi you ready fatoswe o space we pe eni ama nyina ateto eni na sta me hwese ebejai la say and okay 2 months and no fasting time for police na am kan say me ni fasting issue the ti am pese me hu ya na fasting ba mu ni say na pese me hu say nua na gu kromo ana say ngu ho ti na am sanji operator ne number no so je pene na am chen say so ti mi twa nua ma obi no wa twa nua gu na enso ye de anka on ton mo obi no fa me sika ma me and no nkomo na me ni didi ye na operator no kwa me ni didi that time na police station samu ba ya o ma ye che papa yi na nua ton issue no na ba ba so ai na ba na say nua na egu na yesi ekoton ye nton no na eno abetwam ebusa no ka say 2002 and I mean baby okopes the aka source or they come out to 2000 ti say woni ne ntam ni ska say na aka pacho aka 4000 o say da be no de be ma say don country bi eja me pacho ada wuro ma say ska no betua ma na wontua de akeka kuru ya de enua no de aka na egu nti opa onkonko fa opa onkonko fa ndua no wonu ne nko fa ndua no na je o me sika egu he o me sika nko fa mre enua ne gu baby ani fa he lanso da be na be ready no be ko ye ne wo be ko no akokire enua ne akofa ye ne wo be ko papa hwe de wo keka wo nsem yi na wiase na ye wo ho no se de oji hu de akura bodua no obi aso gidi ogidi ye muni pa kwasia sa swati ye muni pa kwasia sa ana wo ya pa iwani tia wo ya mu pa adai me can say what can you know asem a chisemida but na eko a police station one no say what tua say 20 minutes minim dia cbm say we see nua no gu ho a ye ne yesi ekoton wadan wa bodan so wo hie nua bia bia ye ne yesi ekoton mo koton fa risika man na pese sesa yo you Mr. Jampo was me asem just say asem we say did 2 good years what the thing kakra krampa na kotua wi me ba ni ge we na ka me mpren enu tin say owu ye dinachi na wo ba be kasem ni bia ma no wa ha say ya o mo feska bia nto wo nya fe na bushia etrase never nya fe na ekwa ka che bushia no e ba jo tie so person we be ko fie dia then put something down na ye hu so wani abre wo so asem ni mu what me kwa abre ya wo fa ka prebanto and na peaceful emamu
me judge me some boss no fie na aba so tell me go I can feel crank me so ya we menino e police station wono ya me say o si nua go de a na me say so no aka si nua go nti enkoto nua na ensem enkoto nua na emprensi kama no two battery na ni obi enso ni nyina diskade be ma no just yedu me pa chawo ka kom ya jin kokua num ade na wo ka asam no nyina ye tie sompa e tene me ofa ya kanu e betu anamu ade ya namu ma chawo skanu da bay ba jamu mamle kakra emre sei bize champo mu nya botire emre sei ni nya mam adawro yetio yo mframem ba jamu mambe bosumi mutie sofu mame premai ebi kure nu udi bi beba ba chan eja me o me mpacha wontina ha ma me wai ahini adazwa yetio Zakia me pacha o papa sema na bosumi ba so nyam papa oh and so betimi awo and the men kasasa obetimi awo ahini ado it was 60 years me nya 60 years ndo timi ngome adazwa mane ti asem na ye no kan na so asa opesa o ya o ti se de umu ade no ede ya no na panimu ti se me no ka sem sa papa wo so ntumi ngome no kra na o kan se wo so anka se yi wo betuchi kama me na how kind of behavior no say no papa no or say man 1 month ubende ministry am mekantina me dia bedam ye be bokrata to so eja esi eduyen ko bokrata to so ba chawo say 1 month ye ko bokrata to so ba chawo enti ye sole ni nyina akofitiem ye ko office ni ama nipa ani adansefo abam ni akobokrata na to so na sika no o fa ma Zakia o de be ba be jaye ni afre no no ba be gini sika difo sa na be ye no yo abusiafo yesi etasem yenta nipa enipa ntini ye nyina ye wo ho ya wo ni adazo na wotwe nyina kata kume so magi kontraji se wo wo man kwamu o ye be ko na ye de age nkorofo ye bei na papa no ne wofa no wa ye dwuma so anopei wo bai wo so wo makọ baabi ani enuan bia poro ti de omunya ye no makoton aka sika no na aka Zakia aka sen Sompa FM wanyamu 2000 ena wode aba kwasem se odi besime so ba tankeseamenufu obi enum bie enum ano nunu ma no aye kan kwa se unu anu se entre odi benum minufu na misa prefa kra na de onu se mi na bi ka enum ansana ma mbele maba osisi ja ashi na wadi abeda me no kwasem 2000 Zakia o papa mesa ka bi obetimi awo nya obi a sebe na sini mu banko na ye o papa se ubu nipa dia obi a wanyi chen oburuko wani mu bia no ye yakanfo ye bibifo sa na ye tete yen enti pesi som na ye man mre ye baba di bronya or ye family man and the wi mu den enti se watimi atu ana mo ye dikan no de obuo amama konya kese wonso febuo ma wo maame kwasem na remanimu yi ya asa achie nso anjia ye kama papa na chitum na so 2000 num na ye ma no mre no aka no o de beba wata baya nyame de emre tintintin watwe edan no krampo wa edai ema ye no waboso onyankopon Allah oni wadini ye baya nti fane se we mponka no wani na ena aba na somwate na hu papa ne mobo sebe manu si sumna so se wawu a obeji scan wo ha ho ashim meba fe breki o be ba ko aje mi se champo jina kan ma no na mu nyina mu ntuni fo kakra na fi yenya no kwan aje atuma ma na ye me fe
bia nyo Sompa tie me ya ka me di me cheche wo twi hu Enfie mi nu wantimi afa anyi sika ya je twabon foto so for ma me nanu mu kasa keke amma be ma na shiki ene wadi na semso o say so for ma me fa sika we say amma 20 million and 2000 say now we say so for ma me ani ye nyina na ye adwuma ani abedwafo so ma sisi champo so ko analytic ya onsemo chede nsisi so ada be calistic we no na so atia kutu mu ama asema meka hye mu nsenya mi hram pa o hram bebre because enya mu anka ska we nka mi sanka pia mani na kra ne kro frem ko na mi zo beka se mu ya hye mi mo ami hram o hram pa na be die mo say mo credit ene mo kasa kire yo enti ma Mary me pa jo owi amuntutu ne fo kakra ma ye why nyamisha mbebe e da sizakia ma Mary ka baba yo e da nyamiase say eja half is better than none e fa ye sen say kra enti nyame adom na ohwe takashi a ode ba ha na me kam say oye na dwen say asen ko ba be bunkam ye so be hunehuna ye but amfa eno odi mirika ede sasika yi aba nti se de judge akan fanisa na ye hwe kwan se de wa hye bo no asensan krata ne de bibia be ba nti we achi misra nkoka hwe bio enkoka hwe you ani kura de aka na beba wo bra wani nye de enna so nyame insira difo kachiro ni abaye we de wakasanti yen shedan kan bebre because wo panyini de be ka chenwa bansa akoma na onya ye no ene asomra otie no onye se ekoka bibia nya ya emwaye nti nyabotere se de nyina e nyabotere e de man why mati yo zakia ene ni ebeja okwan why ba fefe na difo eja okwan na bibia e kama ebusuafo yenua mo a wo magye ya tum dwumadie yi abrochirefo London Becky Mrs. Amankwa oni mike miami nua refua omo ne die animu Holland ekweje wa Patricia oni Christinom omo so bo adwuma US Mama Huda na enra yenya ntie bi from London ti me pese audio na ready a yetie na ehihye no omo so digu akwam na London for ni tie de ekoso Abusuafo good afternoon to Obia we dey nyina ye wo UK nti esebra ha dey good afternoon echia Obia epa mo cha obaki na ekasai emise yekeka ye ho ebomu ewo ekoyi mu enche ena yenye introduction bia yenhye den hia da ena yehu ye ho na yekoye nimu na emise yenyina ya awa se Christmas ya aba enti no yepese nka ye meeting online meeting video call na yehwe se betimi ay donation kakra aboa ye nuaba ohini ni wo ni program Sompa Nkomo nim Christmas ya se yan betimi aboa ye ho na ya hwe se betimi anya bibi kakra kwa akoboa ebia program no de boa ekunafo a na mobrowafo bi ne nke de akoma no ntino ye beye meeting yankopon ya adoma 5th November, first week of November no. It's the first Sunday of November. November ye be online meeting. Sunday because minim say nipa ne bebre bi a Sunday anwumre de onkɔ adwuma na wokɔ yi a wakobi a Saturday wabeje wa home kakra. Nti ne yesrem amumye nyina make date na yenhia online a video call anwumre 6 ebusia na chese
ye maame Rebecca amankwa London oni erefua womu ne di animu enti wo London ba bia womu hihye ya opese wo beboa edwumadie bronya ekunafo eno so womu bekeka ye ho abom no America for so mama would ama me message say by ending of this month almost be ye omu meeting ye be ni via Zoom and Holland and so or see weekend mekuma Patricia Kweji wa metin nka ti Holland in Krobia so now per say a club we join here 079 61 72 75 25 55 079 61 75 25 55 na wonso no watimi adjoin na etimi aboa ama ne nyina akonkan ne yakeka ye ho abom enipa nti ene nipa eyeden ewo yefa wentwam se obi wo case odamaniem dakodanem denduasiem ye jiwasa firi nsem ye mia wo mene awohumi ye yesisiwa wokura je ojapade edo akoma ne mpena fabra Sompa Nkomo ahaya ne ye wo so ame no mu te won ma de pa choba ye bedi echi se de ye enua bade no enua na apro no 2 years na ne nsanka ne Yakopon dawroma ne saka nyame adom nti nya emu gidie sapapa pepepepe ye aha ye mu obi mfaso ye nya obi bibia ye di wachi wi a ye hie firi wo ye nchira na de nchana maye ne nyame atua ye ka ewo akatuapem nyame nchira wo a wo de wasemba ye wadawroma yenko ye da se nana ekweoko oho aba efia bari osi obi se nana ma osi IBJ I'm calling you please pick up your phone abije my phone email efia bari oso yin ni ati atomu we na de ejai obi na send message na me kama wo se wo frɛ unti faafo se wo de wo ya de ba konso e wo ho oso ye production wa efia ba efia nana ma IBJ oso ye production wono timaka do ani mo enwodu achi odi nchenso obeya mo akupa senyes mado sa penti sa pepepe eneti fanisa yedwumade yi be se na nyame che ofia last week mo amoba e ma nyame che nyankopon ma mo direction no enche ebebie line atum na de mo mbupi mo hunu mani so a mo pese wiase nyina ate no mama ewiase nso ate diamond Diagnostical Center Dr. Marina oye broni oni Dr. Joshua obehwe kama osi kidney liver prostate yemfaskan kase kan fibroids yebeye kama na usura kumase enye ba force obi o usuro seka sanete ti usura we no nyenhu se usuro operation mimi tu ade mi sura me pesa meti ano no so obetwe seka se wo de be papa me enu nti no we broni Kumase obesho kama fre 0267 018 289 Accra 0243 176 119 Boris B chicken papa ya tetseno anu swaide ifia kokko vitamins ni antibiotics ni fagu frigi halal kaba etinana no muzirimifo mo hwipia eyeye say akokota ninofo nachi ne sere dia den dia mre ubenya bi Batman High Street Asawase Market Fantasy Runabout Poku Trading Adum SG More Top High ohonyina obenya bi ato Wadi Junction waye fro no 05 wayi no fa number we ne behia papa 05 44 44 4453 baby a wo bia delivery what the abro kama we timpa ya ba de so malaria typhoid wanumu atso ni pedua mututu osi ugina wumu gastomachia mkuro menstrual brayo mu haw yini nyina gastro ubenya bi o misi eba ya wode chem jeff eba pena eba nimdie
Nana Boachi Eku Yenko Doctor 0248 778 899 Foul phone on a cha Sompa Sika promo mundi ya diskare gumundi star 2 5 6 star 3 hash maybe sorry pay 500 5 million ya che free umpe we udi ya na anu aka sa le tere ba ope etishane so ebusia for ya tete ma ya kasa kire mema ya kwaye nkomo no so enne yetaka kasabi say cleanliness is next to godliness and shada enye biblical ya what quotation na ya papa John Wesley ya ono no kofa Methodist asafu bae no ono na ye ne kasa wakato amewiase nyina ye ka sa kasa no cleanliness is next to godliness edian ye can say awade bebre of late ekuo emu ha munchemu adunum eyifin tina na me pese ye personal hygiene in marriage kwasem wan kasa wan siesia ewo wadim wo ha odim ade a ehu ni se oba nwale ya waye ne ho kama wadi ne huni moment a bema den ba ko trane dem se guguro no de na masi wo no e ma fa no a ne yetu ye ho abom wonya kwa wo ba ko mienu ene na asem no ase wo ba ni kuraba ye ba ko wa wo mienu kuraba nan single room bema bi wura dem a enkuraba esisi veranda kona so ene magu 3-1 akonwam brazier say cross bar so na oba no ayi fin ankasa bema bi ye fin ankasa ne show asineti zaga soyire onyi da obesha ne boxer shorts ni nyina kan edu kwasi ado wenwe mu ade mu mo kese no wa sa fashe me po amonka ne kwasem judge ne kwasem na ne show ahun kronwi wanyi wantwene se atete fi no wono so pe kesen oso se asenye yesre me mama ayowa ade bi London your friend Franel Franel Ghana for mu friend face towel okay ese wo babia uhie bi wo kwesi wo ba wa dia wo di dwade mu eto de bia se wo penso hye kora wo ye nipa wo nipa tusu no wo penso hye kana wotwe bia dware mu so hye mienu ye gisa sisi bi ho no se wo ye nipa wo ye oba wo de wo nipa dua no wo penso hye dware kora kana wotwe bia no yida mienu na dware so hye nenyi pampai bi enfiri nipa dua ni pediam no ansuo fenchia bo gum adanchi bi go nso no no na wotena se a wagya pade no papa na ejina mu no wo da bom debi so wo sapona no okay kitwa bi enye samna no oden ti say me pesa me ya advertama company bia wo sapona no kakra bi papa na wo gira fifi no wo kan ko ha na wo de atwitwi nche okay no akona tukawa na wo de atwitwi nche na wo de akwa woto ase na wo atwitwi na sa franel no face towel no e da wusu na wo de tubom na wo de tubom na wo de tubom that's washing bay no wo wia se emofia tie ti sadie wasi niema na fi pa no wo chi mu a wo se ye se wagya pade ni mu afia wo di so ni boma wo se mu ni ye oh difo me trade e meme huna mane maami bi ka kire ne ba se nti wo bohwe na wo hye no wo be ye den wo be na se bi di awotwe fa kanka ko na be che di obedi obi ye ni ye kan ko kire ni pa ye fatam ni nyina na chichi wo wi achim festa ronum chimu na fa fam na huya de hwe se senti na e pa no e ye fresher
emu afi kai yes asisi bi wate Franel no first towel no what to abo my people we no chimu mani so ni frim na fa fam na hwiem ahwe se saint no efiri mana wo mu a therefore be ye hypocrite ye ma ye jonso ye wro ye drugs wa kodru fie anumre na da wa nyusu pinty line wo wro na transia wo tum se hit na etuba no ano wo dress mu pon jonso pon ano se menyu wa chinye bi ano se tese wo clean ni ye wo bi aso achi kan etare ho be me bi so ya fechira fechi o person no be do de tekre makora fa ho wo bo sei be do ba che wo fui be do ba so be shiti ba be sia nye wo da so etese dia dance atwa ko disco dia ba abobo onente be man so wo no na ntesa ade no ware wo wada ne fi sei because why you say wawali mi awie ya mawrei emu fi ebi die ti sei emu fi wadi ka fufuo emu fi uturu mu keka watiti ya hwiambo wirim dehwe utiti uturu mu wie ye no ya hwia wo bo ya wodi kwa ka fufuo yanka no kuro judge oba wo bo ti aho kire wo ho wodi abroso a 1 month wodi sane na hurum na wade ngusu sada wedi obenwu obidie no na homa ne yede boy na pam aisama pam achi na ano no ntire wa no se odwan a wo nwale bebo sumi nsi oba betimi aye duane eje nkuku agusinkim waja wakoda na wasana na guso be ma ne bubefu no yi ba kwa ohu ni bubefu because abayo no wato ne mpa wa rinchi ne niema yes why you romantic yes and I know me last week me am to am say me 90s I dada what happen me call online na me what there be yes na me am she me nika ketua na dra na jo na me am she me singlet ni siso na me de spray papa gu me ho a e de ntina wo be de wotwe wo ye bema wo be de wotwam e de nti and me wo se me kunu a wo ne me enna seswa because semwa order because Miss Melly goat too much me de wire sra wonderful me wire kono enti yesre wo ba wo nya fe kura no eni wa ho ne die ne kwasem wa wani munye wo pon wa re be wa omo to munye wani munye wo pon ma yetete ma ye kasa chem and ye ya 3 hours yes mama bi so ye ntwi yes yi no wa nonnom apetese ne niema dra na dwa wadi be kiss obi wo so no munye wanu pon wonu munye oba bema wudidi wi anwumire twiuse you lecturing fa wo so wanum na pigu na wanum nya kama na mwa mediche ye beti pronya bema bebe fie ye betre fie se busia de wo honi pra fie single room kra me munye neat kona ni na bema na ninka entin town no bema na ninka fie ho na wo ye fin efiamuwa de honi na bema ni hia wo no na nye sa na wote me se champon ya tete ma na ya kasa chere emema of mami ade ne de wo bo asem so obo sanga we ye amansan esu asama ya waboso profo nyina esu ema bi su ewo sa efin ho adan wo ba ya asabe wo pe ekunu yi wakwa konya bi awie ye de wo ba fia banku kura ya waka minimo bia ya asabe ya sua no de kwatena flatim waka banku no awie no ya asabe obedi daseni ni no awhoro ano di nsogum di asi bebe no one day Paul ade ya kan sen vanda mu aya wo nam kodam ho na odi esie bema ni jano ne ye kan se ahoni die ehia wo awade mu papa awade bebre ya egu nyina efiri se emma ne sabe mema ne mu bi no enni ehu ni wo awade mu
enti ne ye ka che ema ene se so person wa wade ejina na sukono ma bi ama maji wa wade a se wudi hu ni na mane we nyina ya ba nyina ne se enne ema ba na ya wo mo ba no ye ntra fie ema ye maame no mo entete wo mo tembia ne ne nam ye ntra fie enhua adeyo ye ntra fie amwa ye maame no enti kokoba ne sa no a obekọ awade no wo nhua hu woni mo hwe na edodu me bi nso wo mo ye hye wo mo tatwa no a ye kofa me de ya wo mo nhua efiade yo no okọ awade asa enti wo be hu se edodu me bi a efie bi mo ono mo a emma wafo egu ono mo wo hini ni kuru wa ba pa na nkoda ko toilet agum ye muwa so ye nkohwe hu na ye se no adwane wo enemre meme bi hu na your friend say kitchen one ye no adwane tiefin ye esi wo na ko ba ne sa no na se be mayi be fia meme ne bebre se ye ba efia meme ne bebre se wo mo ekọ mu fia wo mo po adwuma ne so mo no namfo no mo enam a ye di kan fre wo fia adenta wonim ne yire se ne yire hu ofi tis one fre eminence esi fia no da na nguasiaba ade na se wo ma wukunu edi kodu to se wo nko ade ya mie kodu na wo fi dabi ebie mo so no ema efrase ema no mu bi sabe ebi no nwane mprenu agire wo ya no wo se ache wachima ya no wo se na ma bre no mani aha ne ade enso dro na sabe wo de twemomone ekwa ko pre edie eba ne sa na be ma no won kama wo da won kama wo da twemomone woni ma de kro wan nwane se no nyi ni kaye no ase wo nyina ye se pacha ade ekokọ sign no ya dampa so okodo so ya wanyare there was car for twemomone ni fro ko no one time no apam enti ne ye kan se ababa bi so ahihye no ho sabe wo wote awade asere wo 19 na ye cotton ya mo nto light one emu ye transparent wo draw sisene no hin ni ka no kete ne se trumu bi ye de atwam ye de atwam wo ese trumu wono mo wo kọ ese ofade ese wo koto ese wo sori what did you clean ye neat mema ni boss so mema so de gete mo ni so na ho ana ne ma start enya mpa no so mpo bia na akonwa no aka wato wono mo na che se enema aye enema enti awade ya ema no bebre so no me catch wa brabo bia na ye fin ebia mo so no say yeti efia arrangement edam usiesie edam ampa woto empa akufa do me de was person ne wama enkola nyina kosko ya aba wa bia ni ho wa mo de mo ni to aba wa so ne ma wa ni kosko nta wade no gu wa ye wadwuma obi wonu mo wa say ne na madwuma na no excuse wa ware na dwo wutimi siesie fie wutimi ye bibia kama empa ne mattress no bedsheet da so 3 days be so the sound of mattress friends what towel no ye bedsheet towel no ye be pay ho ne ade ense se di na hotwe e de se wusie obi wan na ni tiri washing machine with the fagum woni bi kra sokuru ade chi anya pe na wasi we de be pay ho ane mu kankanka na ya brown no ni ade ankanka won wa ya sebe omu yusu nku bi na ya na ema ade ne sene no mema ehunu amane enu tin ya kan se opeso wa wade agira sebe enema nketinketi we se wonni mo je se wutimi hia anya saade a awade ne nya na emema de bi nso wo honom wo hini ni wo ba ene ese se wotete wo ba efense wo kunu fa ne ka wo ma ho ese wo ba no ni tinwa ya afuo wo hwe ai we se de pia bonten sa wo be pia bonten na wo na wo chu so hye te chu so tai wo de agu pa so wo hwere wi ya pa wo ba ne gu wo po se mpaboi wo nya lebro wo de chi awade enu ti no be ba no ai wo hwe star me yiri wo nka wo e wo ni tirim wo ba no to bibi de aba ya na mo se wo mo twen ya me friends empra wo na wo ma no akọ enu de so anya sane ma we se no nyina amfa ammo no a enna sebi o wo ba se wo krutimi yi obi bi no so emma sa na so no se wo timi yi afu bebrebe afi na mko ya na wo pepie go nche na hono anenne enchenche no anenne sebi ni tumu kan so anenne ni nyina ye pampa emma sex nya enjoyable enu tiri ye wo de wo ya wo
deɛ bɛyɛ ne sɛ yɛbɛpɛ obi ama wo na wagye w'ani so mede mempo obia wanyɛ ompa meyɛ okay da wrong you me sɛ mempɛ I don't know catch you woyɛ ho no memeyɛ wahene ni dabi yɛpɛ deɛ satika ayɛ ne ho dwuma ma na bɛma da ɛnyɛ nna yɛ a wɔwu kwanam kasa sata no mu mehia bɛma koraa mehia ɛtumi ka ne sɛ yɛwɔ deɛ wɔne 45 years no ɛnema bia yɛ ne nanam no yɛkyerɛkyerɛ sɛ ɔhene ni ɛte sukuu ma ma no ɛba deɛ na wokyerɛkyerɛ sɛ wɔfɛ sɛ ɔte sukuu honam kanka gyene mmɔtoa mu yɛ dade gyene too much ɛsɛ mode anka twadeɛ ɔda kɛbɛkasa paa enti baabasia watimi ne bɛrima da wasɔre akɔne apepa wo to asɛ bɛda wobaa nso a wode wo to ɛkyerɛ bɛrima no vapa no ɛdeɛ ne bɛsi sɛ wasɔre wakɔgya wo nan yɛyɛ nipa adeɛ nkye wo saa bɛda hohoro ɛnɛ ɔsɛ wobaa bi kɔdwale adifo ne nsuo pɛnti rɔba ma mebusa sɛ wode kɔɛ dɛ kɔhoro naase ahoro nufo no ɔkɔ ɛna woyɛ obi a wo nufu akɛseɛ aseɛ bɔnkye wɔ furo aseɛ bɔnkye wɔ fui twitwi aseɛ na aseɛ nyɛ hwam ointment bi a menya advert ma no framing chambers me say so ɔde saa ointment yi bi fa onufu afe no kɔ akyi waso akyi 3 days yɛnte pampan wo na meka kyerɛ wo enti woyɛ obi a wo nufu a na menyina bɛhia wone sɛ heat bɛtumi agyina se ne kwasɛm ma Mary baby yɛbɛyɛ talk show kransa na IBJ akasa IBJ ma bla ne ntra akɔkɔ ma Mary wia na etiefoɔ entiaseɛ ma ne mema yetie yɛn entiaseɛ sɛ onyankopɔn bɔ yɛn nipadua na yɛfiri anwea mu no na ɔde yɛbɛdua asase so de aka yɛ maintenance sɛdeɛ wokɔtɔ ka ɛmono kyea otwia ekoduru baabi a ɛsɛ o maintain no sɛ wa maintain nipadua no na wo sɛ wo bɛgya nipadua ne saa enuanum enipa bon ankasa enipa bon enti sɛ wo gya nipadua na niema sɛsɛ wo de ka enti na nyame enim die mu ɔde bibia ma yɛ wasase so a yɛbɛtimi de maintain nipadua yi so that we enjoy each other na akodum pempen so bia nyame anim ni enipa nsua de enti ama insese nka yetimi ka ye ho efo ano obi behia obi na ose odwane obi behia obi na ose ohun ba bia onfa ne hwene kora emfa ka mu o efie o emonten so ani asade akwa wura aware enum na afi aye problem nipa na all complain wa utimu se nipa ni problem nim so se be ya wo beka ye wa ha se enum in fact air conditioner wa ha o na so se wa maintain nipadua no na wo de kankan ni wura ha eni ba bia afa se ebegina ha no sa na ma bebre ya wanya santete ye no ninimdie eniema ni nyina wo ho ba onnim sam yese ya ebeboa no nti no ube hono na sabe mpraduasa aware na okwa akowura mu no na age ensemu eni nti ne aye kan se emse jaja aka odi ka emma no se de yesiesie titru ase ho sansa ye marriage ni nti no ade ba ko hwe wa kire ade bi pa o a bebre yanim ya sa fata ugusiam wonim se ya kire ya emma bibia to emma ni yetirimu se ase ho ne ye mfa semena enko ho nye inside the wagon no mu ehode ye enko ho but ebinum nim se ase ho enka ho kura na ne naturally ho no ebo anene wo de wa koto a na wo hura ya
be sensitive ma wo hwene nya adwuma ema oba ma wo hwene enya adwuma na ade ba kwa mpesa meka ho asam eye sabe ye to ho na ye kɔ agyanan efa no ogina ntenten na waye se odi nsuo anengenenge ho eno na ehun sa da bi akoda bi ba ha o se obo mesekura afimui esa na be ye because onimo hwe ena ma bebre nsu nim sa de ema ne mema nyina afie obi ani me ko practice mi kura nsuo mi yen gramofo like ni ya enti gramofo ade a omo ye na excellent gramofo ade a omo ye because time excellent pa na adwuma mere nye se mi twa no bebem me pon afria be 8 maba adwuma no pa be 9 na makoja me 9 na me mapepa me to ahye pint na kopra na adwo 9 wuturu mu bom ti mi kura nsuo me wash me to apipem clean because me nyam point ma merit to aso eye den a sa de ya make wo de se wo dware a ohun na se wakọ toilet for the day na yanga san so ye toilet kura ye nya da agin kura nkonwie ya na de aka no wo ano pa enti se wo koto a esese wutimi ma wonsa no ekọ inside ne kakra na wonsa na akọ inside with soap wo de akọ inside kura wa udi nsu agu ha wie no sa wa kotonko ade agbo se etu ba bibi etu eba ohwinim se uti sent se ekwa uhu se ehwa aye okay but yenim sa niema na enti se de enwanwa se oba ko dware wa enwan because motuomu ne baby a ehwo hyehyehye ni nyina no ehia time ehia se wotime edi esamana eni ade eye ho adwuma na ama baabi a wo bepie bia ne nipa atimi ayede aben wo waware mu abra edru sex time na in fact nyame anim yen kasa nkire mema nsoso in as much as say a man here say ye di ehu ni nsade ne ye dia esese wo be ma no nsoso wutimi yedai edi hu ni mesra mo ade no mo nsiesie ni bi na mo eno anti na mo ma no eyedai efon no or your living being mo jani sa dodo esese wutimi dware ho na wo ma no ointment wutimi ma no ointment krokro no na agina ye ade ama se de be ya oba no nsoso ade ba behia wa obi owa o se ma na o se di ehu ni nti ofiri adwuma ba kora ne shirt ne trouser she na belt boss no wada na ni te ya nso no obepe game abo na se de oba na ya no ho no brass na wo sa nso ya wo ho na ntie munika na adore na wotwe na oba na ye neat na nso de infection eba na se no eno nso ye nwe yie ye sremo se nso nya white in fact we your friend will be first your friend supporter and then more judge supporter ni use na mo de boss white no white chapel say obema nso so show white papa you look very attractive enya man kwa na say look attractive wo be man so you have to look attractive so white single nya the atete ekofa the atete and say yes sir enkoyie esese wo so ye attractive wo ma enchancha ho ne ade no ho so ye neat na maso oba no so ye neat a watimi ede ayede esianse ne ede do kanke ehia mrepa o ye nya points ni bebre wa ha yesram mfa wo nsa mfefa oba ni tirim nsa mfa nko na se ye ka personal hygiene o wo de onsa ye nu oba itirim so edi bosome ne na awatwe mienu wo de afefa mu na wo sa de akona se wo oye sensitive to it were you nsa no asa de ko were you nsa no asa de ko enwi no ni se fin wom bacteria wo mo de beko na sinti ma be branya infections no lack of knowledge nim during our sexual time na aye infection be ma ne de ye oba na oba nso asa de aye be ma no eni nti ye nyina ye practice personal hygiene week nyame ya drebe part ye practice personal hygiene na emma ya brabo na na say your sex life na your marriage life no enkoso domestically o say utimi edi uhuni bibia mu as say utimi edi uhuni emsa time na ya time na so akwantu Mami, mete say Yankopon de ache yen. Akwantu e ba waduru ha
ye fie duro ye nim no pa fritete sa simedu 215 na utamo aso ye nim komo me da se so for me yankopon hira ye ka akwantu heba clinic ana akwantu heba center da bia me kai me da akwanhwefo ipa maako obomu a ya di sadu won waso abadwa so ya san bi ye clinic asan aka ho e wo Ghana mu ha na ni jesime wo mi se ye clinic no de di kan e wo nkan kwahyeman udu kwahyeman traffic light udwani chire so to mu kwana Santa Maria kwan na presby asonda kesi esi we na die ni mu hwe pe Kumasi ya wasafu labor runabout udwani echira to nsu kwan no kan fie 12 nsabenkum ubi se obi asa okọ SDF no na sa kwantu fo ha obi abekyerew techima ya wahamadia road ya ni chama UNESCO ene boso pe e wo ho ena brekum se ya wona masua station ya oben bresa abosan no ase pe na kwantu fo dwuma ye die na se nu ya ba bonten maako miensa na na ye bedi mienu ho nkomo esam se ye bre no esua ansa na mekọ yo nkomo no so ma mfa me numbers na ai di dwuma na entudwa ena se ye doctors ne ye dof nti wo frɛ number na obi obefa bia no ma mo yare so kra oni nipa na eni nkomo bibia be fine e dey amount number na edika no e 024 66 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your numbers no fra when sabe kan yen na ne ye bedi nkomo afa yare efe no koko pulse ana hemorrhoid ho da bia me ka se Ghana ha de nipa du ana nipa tia kan nim de abomu a yenye nipa keto a de tun se ezi ni ka se owadu na nipa maako 10 ya kan ho abo se ye bibia ye powerful akwantu fo ye na yekofa akwantu ko mixture e de ba adwa so a ye ba ye nche except Paul amantem na so be ye adwuma eche dikanfo ni nyina akwantu ko mistake kitami abibidon kamumu ku e wo Ghana ha afia mu encheye na ye boy abaso se obi a wo ko adu a anu odin anu nam Ghana ha sebi enya afaduro da bia me ka ye wa afaduro na wo ko aduro wonu ma afaduro a me ka se obi gya wanan ya na ya ka se no weekends ya wonko ba bia abra wo gi wa home wo fie no ene ye afaduro Ghana fo nhyɛ nso ma me koko aduro a koko aduro fa bia wonu ma wunya wanan na mum koko nso anso esisi wo ho esisi wanim sebi wo to nipadua na akwa na ba bia no wonu ma eyifiri ho ma wo na ni jese mpemfo hia ye doso wa da bia me kasa bidon ka mum ko Ghana ha no we are about 16,600 and over. If we are active, we are about more than 5,000. Na ya yi say koko do Ghana na ye mu hene no ya was o mode ma ye ni ene kita me o hai obi wa bibido wa kwada mu Ghana ha bi say the American no kretro do woji ho achinya obi wa bibido bi afa na bisa no say Ghana ope koko do anu nam anu o hia say me no kasai since 2020 up to 2023 there ya kwantu fo ye na ete so wonu ya duro ya betum ya tu kwa betum ya wadwuma wo ye bia kwansi dia bia nsi obogija wa na rough of sebi na mbomu no maduo na wa be hu nsenche ne bebre nyama mpanfo de boy abaso wo cataract ete e wo ni so a wonu maduo na yifiri wo de mawo sans wo ya refer glaucoma wonu ma wani no so wo da so ya no pa asa ji so wo de towel bi kura de otimi wo se dog me so me wife de towel pepe me se mitimi bie mani niema be pie wani no so aba wan kasa ho bedwiri na mom hye no so isa wo be no ba akopɛ be ka se doctor me no ba akopɛ yare na nko obi tumi no do ba akoma yare no ko yes it depend how long wa because yare no ya acute enya chronic na wo je na ya chronic ache untimi mie wani da bia wani ayekɔ wa hu se niema nko ya mesel num ko wanim ye da bia diketini pa se wantumi kwa no nka bosome miensa na nka waji aduro no anse wa hu se ya bua wo na wonuma ye nuo no da bia meka nua na ye dia na ye wunya how bia emfiri mu nto betima anom how long bia wo pe bia na atumi aboa wo esan boa wo da pressure etimi ti pressure anso de mawo esan ye mema do da bia meka mfoma menua mrante no se wo hu akra 18 years 20 years 22 years 40 years no mema do for what wo yare kope akwantu ko mi sa fa ye wo ho aduro wonuma wo se wa ankasa mesrew se wo yire ni wo nchen ama no do na dwo no wontumi nna ana oba akra no na dwo wontumi nna obeso ete obepress ama de ache nti obanno ma hwese bia okuru wo nchen na ye bia wa hye ma ache wo tim se so fuma men mu kan na se obi bia ya accurate kama na se wo ko ma ache no so ano no
sɛ woni sɛ bibi sɛ ni wode ama no yɛ kooko aduro no wonom so a kooko nso na egu ho no bi ko be pia ba mmɔ na nyina asen atete bi so ko anom ya nyina ahye afiri no wayɛ free ɛno nti akwantuo ko Mr. Mekamfam obi bia kooko yare tetew ha wo bia no kopa akwantuo ko Mr. beboa opa yi ɛna yɛduro ba ko ne edi hene ɛwɔ Ghana ha da bia meka kwasi bro yɛ sɛ ɔsɛ ne aduro yɛfunyade ne aduro yɛfikeka ne aduro ne wo mu nyina yɛ afutuo nti wo kwa ya just advise you say kofie mani mako mani aduane acid na gas bia wo ya checho ne wo bebre efa duro no ho ana say ya catch say osa de ni aduro ye ya kwantuo fo ya magana fo nyina ati ase say yare osa e waduro ya fun yare e waduro ya fun kika e waduro se wo ji ho achinya nti ye nu e de ba bonten a me ka demand e wo kuma ase nko a wo ye mbe hyew because Ghana for you now say do no ma eboa obi an ye fun kika na ontumi o di man nipa not less than 5 minutes say ye fun no e din obi onum bibia be me dance say ye bie phone lines atoma ka bo hu dance ye be ba duro we ho mesa wo yare friend osa onum adu na wo ye fun ba dwu say for man say yare no ekọ no madu no wantumi kwa na bosome miensa wa nipa dwu ba ye fine wo say nipa dwu na yare wo mu bia na e be ye pia bonten next week me ba yare a nuro wo ya ye ho pictures ya bebredi asende ye me na be go afidie so obi ehun se de me kan e no kure turudo mesel da bia me kam se osa no eguma hodo miensa ne edi kan no ya start free wo minimu uturo tubo se wonu nsuo kwa na atwiw wo tinka se wo minimu hyehye wo bi hye wo minimu a se frames bi amaman bi hye wo be ya entumi ma wo se e kɔ na nim na asi wo bo na ye ma na asi wo no fo ase brazi akora wo ntumi mobi wo se wo don sa si wo se ye wo ya nkasa na eno ye tu no ye wo ahodo miensa tre no de na adu duoduo no nkasa wo tin nkasa wo yefunu ye wo ya tie aduan pampan wo funu aduan to wo na wo fi aduan wo nkasa da bi ade be chim bi a wo so to ya na yete wo kwa ya sa bi a ko se nuru bi ma wa hwe odidi ye mani we wo kwa se waso aden akwantufo ye ka che wo se sa ne mo nyina ye ntua obi a wo tua wo se mani mako mani abrobe na oni osaduro dwane firi ho because kopa akwantu heba me se ye hye wonkuran wonum aduro na obetuma di mako obetuma di abrobe ensa dokodoko de okodo bia no obetuma di esanse nipa ye di na he wasase we so a ye tua wakono de wo wiase nyina numaduro na di na ye nhwa de ye se de ye kan to na ye di awo yare fen typhoid a bosom mi pepepe onumaduro na kola bia bia ko check hwe se de ye meka no tro na media obehu yare fen hepatitis say chronic ya mesel no bosom nsia ebe depend viral load no say chronic so anu bosom nsia ko check hwe ye bre no ya ye bre man fa me number no entudwa na ye nu so ba bia drugstore pharmacy herbal shop wo bia no ko obenya do ni bia to na say kwantu fo ye ba ye nne obenya do ni bia to ye numbers no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no frɛ na ma mo yare no kra wo de frɛ na bisa doctor menya duro we ye betumi abo akwanso no nkoso ye be che yare bebire a ho adansedie ɛwɔ hɔ a ye de beto afidie so a ye de da bi ka you believe in living testimony ye ngofo bi na ye be obi edo na ye se ye de nipa beto na wa frɛ nipa no picture na da obi oni be hu nipa so mesi se onum ye duro bi kwan fa no fa lan so ba ye clinic ebo an kosi mpempenso we me da se nyankopon ya adoma da se ne ye be sen ahia bio akwantio ye damase nyame shram ye ko computer so dwadie na yaba abetwa so Sompa Achedie Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa pani say Ubi konwu nyanka ene erisia mobo Enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane Yaka bomu se bronye yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 ediye waso yetara 1 media na November bosome no ni
edi kan na ye chro ekurafo ni din enti sa wo nkransa na wo ye kurani a kotro wudin e wo Sompa Nkransa GCB edan ni mu ho a wo sunyane so a kotro wudin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumasi de ekurafo nyina ba be chro wo no din e wo Sompa ye ni Nrom hotel de no hye e ye busumi du ba ko no ne de edi kan na dwumade no akasa de bronya busumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodja trada na de amode tom ye no ye de ama ekurafo yi what you bibi wo 1 million ko se 1 million what about akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwan ne sa di si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a ye beje mo am ye bi afie atwa mu no emu adanse de mo am nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matsia kanso money papa hunchwe Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Ninina Yedi Sisi Yehun Esibejam Emi Yenimunyam Deity Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any space that would do nina Bishop Jewelries yenim ne fretiti wedi somade hu jadada ai wono no di do no etson ensomade wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo. And you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the Woji Awari? Oh, yes, sooner. Oh, yeah, Kojimo. A dear bia. And Maopani Pem. One Siri Muti. The other best was the other bet to home. The other bet to one side. The other bet to 9. A jewelries, dear. A Abish Kumasi, Yewom Room. Plot 17. A this year market at Chihuahua. Abi Plaza. A Dankesini. A my phone anymore. Juara kopem memenda anopano nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mo amopa ne dodo mo atu ene baako nyina say your jewelry dear Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise Dealers in Jewelries Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding asking God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man, I'm
I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Nay, you will win the torty daman. Koyu, I said you, I said ye pa. Bema dear, what now will you see Modru? Nancy, Sisiadia, therefore to see me name a year sweet. I a football. O passman, no passiamano. O passman, no passiamano. Nebasa. Kanisa Heba Mesha, and ye dear Simodru, menum binami yiri numbi. The medru is Wakakada Oyandam Papa, Kanisa no. Oh, I don't know, dear. Kanisa Heba Mesha, Unumbia, now Paula Sissinum, and yes, Yadian in every home. No, let me free up, Mokotobi, 2 minutes capa, Mahonia, we are bow, Bemo, and Fausis in Niagro. Nom Kanisa Heba Mesha, Kanisa Nyana or Maimu Heba. And the pharmacy shops with name 124 887 436 and 0202-990-943. Adre nyama pinfo Obama abofranofo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoi atum Abusua yɛfrɛ me Dr. Felix Nukem. Emfie bɛbro edunum ni ɛna me dia bibidro ahwɛ yare ɛwɔ herbal clinics ɛne hospitals ahodoɔ mu. Na ebre mu no ma use bibidro a ano ɔden na ano ɔnam na ɛyɛ adwuma ntɛntɛm etu yare ase. Enuro ni bi wɔ hɔnom a ɛyɛ adwuma ntɛntɛm ano ɔden ɛyɛ adwuma ntɛntɛm etu yare ase. Ɛna enuro ni bi nso wɔ hɔnom a ɛde nkakra bɛyɛ bosome mienu bosome miɛnsa na etu yare na ase ɛde afiri wɔ de amount. Eduro ni bi nso hɔnom a yɛde brɛbrɛ yare na ase sɛ de bɛyɛ nipa ne benya nkwa atena ase akyɛ kakra. Na ɛnɛm wɔ hanom sɛ enuro a ano ɔden na etimi tu yare ase ntɛntɛm no me da na di ɛde akyerɛw sɛ de bɛyɛ woduru edwa so a obi mfa 6 ɛna ne wɔ 9. Eduro edi kan a me pɛ sɛ me ka ho asɛm ɛde kyerɛ wɔ no. Yɛfrɛ no Mensoplex mixture. Mensoplex mixture. Eduro ni Mensoplex mixture. No bi bisa sɛ Mensoplex mixture no dwumadie bɛn na edie. Ɛyɛ Mensoplex mixture yi ɛyɛ awodie no mu adwuma. Ebi awohwɛ mi no onsa buo mu ha. Yama adofo akwaba. Na chocolate lausery. Enra yenua boache. One ne yere. Omsombe mo madwuma ye ye bo mabaso ne kwasem osifa 5 million pe fa to phone so na omma wadwuma ne kwasem so pesa wo kra bibi wo China de baga ya wo ton wa wo yusi ne kwasem obema wo kyerɛkyerɛ bibia so we ye kwan a obi atimi ye bie wo ye adwuma kra ye ne se part time ne kwasem na vaka ho enu ti bosumi ni de toso aduonu nso ene aduonu nwɔtwe obekuma se eye anopa no ndu kopem awia no mienu frewom na ommoa 05 35 01 7821 05 35 01 7821 and 05 50 89 31 23 0 na obeba ho gym ne bebo apa Iraba capsule Iraba ba and feminine wash ye feminine wash for wash wo de be huru fa siesie wo de be huru fa siesie ne mu at na enya kam na mu ayesham atra na che etima wuram ni je apefie wim be ibraye mu hawo nyina Iraba capsule ho ekoba ma mesha wo ye adwuma no wabre oh uti pai wo de wonye oni pedua no wa hojo omodian se obekwa alaba kumase enkran new fadama 0244 634 024 and 05 no fa bin siesie ewura ba 66 00 adrei FDA4 ajatun integrity we be a school portal jenkoda foforo teacher for your talent show table etiquette no na ye me fe no obekire se de akodare fork and knife ebedidi ne mo ase wo bus osaji placement e wo present environment is Wesley Girls Holy Child and a Prempe College ye was so e won ye wo nyenkyerɛ ase e road wa ba konso obreman UGC ye ne o case ene di animhye 055 34 08 898 05
47107443 Ernest Herbal Industries Ernest when you was say pimples driba crodese nampoli mampere kakawire ni na ye de ye emani free wo oba o se fe bi ti asawa na o de akwa wo de wuremu yisu fino apie ama nwato awake natural capsules ema soja foni ye dwuma yi na yi praye mu hawo o memu mu nyina baby etonru wo benya bi 0245079915 and that's all Herbal Clinic Elder Usu when ya ukusu u niama mienu ebosi wani so u ade rainbow when he bebo was one federal muso or them one when he not down and no dawa or hypertension umoja broso ukoko and utipa yeno ubeye friho ubenyabi e watakrade Port Cortes Kumase Kwadaso Estate Accra Tabola Alaji Walako Junction 0559901234 0596198884 IBJ Yebreneko 2 minutes Judge Medasi Yetema Niaka Mema Medasi ewo futu stronko a wode ma ema na wasaka sache mema na judge me pese me kana emphatically say ye obi mu ho a omo feel say awade a omo nya bie no spiritual ba nya spiritual ye wa baba wa bi wo ho obobba pini no say awura na ho te say sabi obie ne se so kasa kire wo a ne si asenka wa bi ani pampan bi be firi nanu mu aba enye bemma kono eche botwa sawurai na yire no no na se ne mpena no no a obekese ne mpo eti wo sa ba we no bemma no ba obekọ na obesan de ahye bonsam so na nya bonsam futo ba basia bi si waso a wade ati ho koda nwumre ontwetwe ne se ansa no wada oba basia bi ko wiwi niema bia o wie na mahodo bia nyema anko mema mo na mo me yimu ma so krachi beda fie na jo entwetwe ne se ade bechi no wo ka sumusem sa niema wei na me judge e ka ho asem mema mo socks mo so ekuyai bema biwensa Sompa FM no de abeda na yire nchen ontwetwe ne se wo ye bema winsa no odin nyina o ma bebre omo no mu ekunum nna no judge ayanum kankan nanka ensa na wonom ye ne bon wo ba ye no so untwetwe wo se wo pese wo no wo ba ne da wonu matano ono na ye besremo cleanliness is next to godliness piao di wonum ni na judge me sre emma bi mu bo mu ti a 8 months no mo nsa so te se go so mo bro obom oti no otim enye chese wo twem for baby ho a ni tirimu obi wege asemposi ntia mo atiri yedase why enye kura memre ne ya yebre etija je basre yede niema soame ikomu na yesre on se eni me kasem ye twato enipa bia pampan e wo dem ewura wo ni pre nanka ti wo dem bon na wo dem bon a automatically wo bon yedase na judge mesra wo emma bi mu esoku wo mo pantins omunsi edi sit them yedase abije yebre ne why kanisa do dada samna edi agumi so do dada bibi ne nam oyem kopebinum gonorrhea yi syphilis pebinum o anansi tachi pebinum pebinum eye kanisa beboa eye kanisa obane wise febi gu nsuom na tubon tugu no ho tubon fa ohoro no ho na ne ho atom eye kanisa kama ubenya bi wa maimu nyina babia na o ma etuo eye baseline ya so e keso tachi my kenten ye ben taxi rank frey 0247887436
universal yentini no mpemu adwuma toto awowom sasabro uchepi uchiri bremu uchiri kase yeme nkoi hospital pomodia malaria typhoid hepatitis universal ya watonsu S line obeshoka bebo nsuomu wa 05 56 24 4102 and 0200 158272 abe okunini obe ma tua koshi nipa choko ho afon ho ensore won twemra o ma ne mrem wo cho na ho obeye fi ho obeye fi ho ko pema wo tu fi ho braye mu ha wade ho all in heart obre sickle cell abe wano beto nchia clinic kano so apatrapa ho ne yeko new site 02 43 34 53 92 05 06 46 02 08 nature medicine consult nature siedino brayo munye wo brayo mu haw ensuo gu pampan haw ni nyina osi wasi apet opeye nwa adwuma e dia mawo na agasto and eboa yamyadie na meslo plus ni die and two Ibrahim awuya Mr. Eba Jeff Pene nimdie Nana Boachi enekus 0248 778 899 D4 yetetema judge yakasa kire mema judge ebreno ko na judge wadawroma ema na yedom ko fie no se wodi ne koduru fie na obeboa wo a edi na otwemienu a obohun se obeboa wo adenta make sa judge se oba ne pie fie ne fie na wotisi enimu anopa na se wotimi fa na tade hye na opie koba ne wampra ho dabako enanum a ene edamu asate bepro because wontima mpra efie nanim efie ne nchemu ensese fie wonmu a ne damu wontimi mpra ho sama na yefre mu abofam omo fam ofam abofam wodidi ewie no enchensi ni nkukuo no ne wojasi ho ne wasam ne nan ne woyi ne sim ne wo TV ne nani aha ade echi ne wo pechensi de ne woyi ba kope wabre ne woyi chensi ba kope na wodi edidim maami yi ahonidie satififie judge ade a me kobren bo me mpeye kuraba bi wonu ma etime di more than 10 years asie nyina sei enso no ba no yusu kuraba no na wo yusu kuraba 10 years abeda upie to wo ye guo eti ye be se ye nua manum ye yire no se edum koduru fia maame wabdawro ma baby 4 ana me bodi a kire wo sabe oto kwan ne wase kwan wa motuom ane wonum ane wasoachi oba bema wasoachi eye bofra mi kan yo bema so hwase ahona se na mi kan oturu no wase wo enye ohun eti bema sobrestic mu fa wi to biem waudia yi ai to bot for brestic no yi wi no ni aha amayi mitayi ni wo yi wo bi no pejere na no ni wo yi ni to kwa na kama wo wi a first hour no fa bon nsum se dem jaji ka no to bo ase chimu fa yemu yi obema your body ni mu yi because na akọ ni yi na motom kama na oba so nyi breastic won chi bema to obema kobrane wo hwe ase nye oba so bema nim kupia kwa ha yi hanu kama e pia kwa yedas ebusia a bishop 75 all kinds of jewelries the other shawason the other two comb the other BPA kawa F empopo ukra 5 CD koho shedie ubenyanisa shedie shemi ne watch efe ni na ne suppress efe danglia shemi ni na free abishop ne board da form ye omrom Kumasi adehye marketichi plot 17 05 98 58 5219 05 54 30 41 35 yenye draw lima yenye draw
deɛ wadi no montwa ne ntumu ma yɛn Sompa Sika promo Sompa Sika promo LPM ya ne be emprenan adai star 2 5 star next time ba kope 6 3 hash muncha star 2 5 6 star 3 hash muncha na yɛhwɛ deɛ wadie na yɛnkɔ yɛnim obi ani so a yɛbɛto nkɔmɔ no so ana obi adi obi ani yo me pacho yenye birthday we na yemfa course du ye ni nyame chama me kodi enkomo adela dem kron ni awadi abijadi 05 99 038 05 9903 0038 pacho yenye birthday obra omo frɛ no yesi efridi for kwa beno ba yi obeku odini birthday papa odi birthday nyakopo nhyira happy birthday to you obeku anmanje empatase yemfa calls edu na yentoa so 0551 931 931 0548 hello Sofo mami oyibo Sofo mami 1 the national yankwe tamo moye de yawe ibi omuna sama obia mami chia no na mi chia mi mami anti na ene ni birthday ibi anti na wo padia no mi mani happy birthday na Sofo mami ene mu futo so sema amudi bae no ye pa nani week na mi kwa ye bi wo ebo akwa na mi ko do so for line na come dimi na mi press road bi ade atama no na ma mi penyimu pa usu road umoto mu sana ni moto mu afu no na sana ni moto mi ye no ona na mi ka sa ade no mi to bi o kina mi kura mi pa no ma no ma flow na fa futo no udi amaye bai yakupo ama o yo di fo ba ampa wa mu ade na odi afuto sem na amaya enu ye huni be ma ni ma ni nyina be ma di wo wa ni boxer short ye ba ko se udi ba ko kura u ko fi ana we si no ha pam kama u be hu so ba ko na odi aye ti aduma ade ti ana wa ta fa na wa se ko ma ni nyame islamu hello Sompa FM hello pacho dini baby a okasa free pacho me kasa free nani ya flame akusha hello yetie okasa hello madam yetie pacho meni obi tifi meni obi tifi na ni ma oyam otumi ne tawo bɛyɛ wɔn akora wɔn si da ɔbaa for ɔyɛ deɛ ne wie nkuku ɔbɛhohoro na ndi 1 week ɔbɛnoa deɛ nkuku nkɔnkurum yɛda ase hello ojina sunsu hello hinini yajo di baby akasa free hinini unu ya be mani pizarro me do kinkesu yanko hinini ba chia unu be dwafo na ma chia IBJ na gopo onhia ne kasa de bia na futu a ode ba boa mema ne ma na hinini ne koma asem so no ye wo mema na se ma binum wo ho a ahoni die pa de sebi periasa abo musa akukọ asari adwonso aba akukọ na eya na ye obi no mo se bi be mana na oyira da asọye se ukọ adwuma na mpo be fa nsuo se wo dware ade akọ enya de abi no ye sere se o ka se oni o ba nyame ni pafo mo ni hu asema oba kire o se wo de sọre a anza na be kọ adwuma so no se o sisi wo na pa nsuo dware ansa na wakọ
just bia ono yire ko ishinenim na se wa nyare na de kujina adwuma etimi kra adwuma na empuntu wa se ba adwuma na nhire ba mu no ni nyina atimi kofom. Hello. Good afternoon, Mama. Udi baby akase free. Can I party on the safety boy? Yo yanko. Mame, yanko po mama kwani yanko fadele. Maso so the boy mama pa. The yanda kase no ba wa ya mo pa. Do ba be ka fa. Boy ba obi wa. Was in the do ba da kanye. Isen se ni pa no boy. Oba mo kase mi fa boy. Na mame na pe obetna o si ko bla ko no ma. No nje ya. Here the house. The man in no station was on the home, you know, it can open go to no Columbia. Send me woman that I know so wajibi. Any other crowd, you know, one in Yanko. I did the kind of a mammy. You want more than Yanko Pony when you know Muchi. Now, oh, Mamma, she that not one cool, no one could not ever see the Yanko. I'm going to preach the Munina. Yada say, young family, no come. Hello. 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 Oh. Udini baby au kasa free. But I tell me that answer. Yes you. Pato. So mama yanko punisha wuni na huzia sana oka wa ya je papa wapa. Na kaba kubisha na pese ka oka. Brazia. Obi tu bo more than 1 month. No unsi. Tumpacho eno so wasa na kameka sayan now that to jama me. Yeah, that's so much. Onye ni the fan club no so better in Clement fiction me. To me that yanko punisha. Yo. And the public tower better in Kabi. Yeah, that's it. Ghana, opesa u join the fan club na Ghana. 02 44 77 45 46 02 44 77 45 46 Tabita kum ukuya debia screening wayane kama obeshe umojam ubrebuom ubibia sisi yade na etumi abua Sofoli alignment and Crimadina Firestone Food Bridge wa Freya 02 34 76 46 Traders Farm black and yellow Fabi shop bag Fabi tube I will pass him Fabi ko office okay nimu wonu sanya hangover Fabi gun shum na nom wa frasha Fabi gun shum nom untumi nta Fabi gun shum na nom wanu bonwa ye o brush ne so twetwe sen na niema nyina da enko ye mawo na boa ni pedua so nye kama bia ton no bia Ghana ha obenya bi 024 39 43 413 Way Express Group. Express Group. Control mu. Me bacho. Canada, US, Australia, New Zealand, Germany. When you now do be call. Ticketing, visa. And one sem. And you was sem. And you was sem. Freya 024 900 0448 and now 05 55 55 0067 ni Watts Scientific Clinic Dr. and Diagnostic Services Dr. Nimbo o halitosis bipache yenko ho wo be ma nya adwuma wadawru makoho wo ko be ma we oba wenche na wusu na wotie cancer enye sasabro abawo ni pedua ni ntumi na ntumi ntenase ekire eni wo haw ai wo yeni wat ye wo atonsu Monaco Junction yani adansiru bank dia ni mhwe and Crime Circle inside Rama 024 08 76 87 0279 08 76 87 yadamasi na dia wadi no wawai hello Nini me pacho wadi bi who is say 250 na sanya ude yadai many aje weni je mu poni ene wa wure ho munye yada se wai tetwa na obedi yada se ebusuafo nyame che maami wo fia
na de ye be ni last week mo baaye na nyameche ni nyankopon fa mo so ma mo direction no ebe kasi manum a ye be bie phone line no de mo hu bebre mo se mo be frɛ na enkomo ya ye bedi ye tietia madam etesai pacho nyame adoma mu free aba akọ ense na ne mamutie pacho ye ba akọ ye de omo a nyame efa so ma ye be hie omo ha eye counseling no daya omo ye direction no omo fu omo nwieye niam omo hu odaye mu no ehye nkunan kire se nyame kye yankopon aya ahoboa se obesa omo yare omo yare omo hiawo nyame kye yankopon no ama omo hu se ombenya bi dasi na your program 16th December all women's conference all women arise collaboration with yenemu direction be na aba na wo ka se nyame de direction aba se o mo mbeba no mbe den okay mpacho ne o ho ni ne nyame kye yankopon de baaye se yemfa nkotachi ma ne se wo hia wo a wo twa bra ana wo hia wo na wonso wuni awo de doctor you awo de no nyame de aba se ye ba yen ye ba ifukuma se ha ye ba yen to communion na yemfa communion pano na ye kwa asori dem a ya yehie mu a ya ye die no ye nto bi mra na nyame che nhira so no nchiche ma sa ankrofo no uni awodi a udi sa communion na nyame che nya akopon be ma wanya awodi efoforo na wa ma direction so a wode be wo nkola adodo a wo pe no ena omo so omo yare ne de o so omo ba omo nto communion wan ankasa mfambra eno nso nyame che be hira so ama omo na wa ma omo direction e wo omo yare no eno nso ombe nya omo yare sa asema e wo ho no me dasi yo abusuafo ye de ye boanipa ti adom no aba oya kora okosku ne kwasem ne asre ne teacher for no mama ya wada baako ti next week upese wo hia nyamecha ginambei tie ni yi tie ni yi ye pamochew 05 97 39 72 17 lamine ba ko si wanzo wow so okay 05 97 39 72 17 tie number ye IBJ mun project my nyame che new number who pesa woni ni behia fa number no eye 05 93 05 97 39 72 17 05 97 39 72 17 matadi mama C Kotoko Junction F papa say dear misi for mama C nyame nhyirawo difo fa number enya sem keto mpa chew mama C number ne de to dwa no we nya odifo ba mama C number fashion designer madaro mtimu cheni 0543 370 005 mama C number no 0543 370 005 mama C Kotoko swami ya Kumasi Ghana wo abroche babia fa number na me pacho bibie mu no wo de me ni piero me de be ma no kama mama okuru ho ne wo yire ho aye fe ama sunduaba last week mo amoba be hia nyameche o ma mo direction ne wo hu why convince sakura no nyame sa won so ma yentie na yakoyanim ye program we ye hia yen enti ye mpese obi ade integrity ebeba be di agro enuti frey nsesia 0551 931 931 ana 0548 931 931 na baby a wotemenka se wo hwenso a enye force nyame de wode mere enwe na djuma yese unwade na obekase me because mo freyen mo ye audios mo de ba na ye mpese enko ye betie enuti ene ye pese se wo baby na wo tie show ne dia frɛ na ye enko yanim hello
Hello. Yes, re. Ufra na die wo no na wo dia ba na number na ye de to so no de mo a mo beba next week no eno na mo be frɛ wo ko bo sa number yesu sesi a on be start ya frɛ number no eso number 1. Hello. Hello. Hey, nano na say 05 0551 931 931 0548 931 931. Madam maame baako no de na me se wo ha dwen no e de asem no frɛ wo kan mpacha nde wa frɛ me be say 4 times o say na diabetes na ha no e pressure madam nyabetre. Hello. Pacho di ni baby akasa free because it that radio na me pacho uba last week ni uba last week ni bi ana na wa utie program na wo se wo bonyu mo se wo yese no better na wo kasa yate hello udini baby how kasa free Mami, chewo free TV ne wo wa me pa wo chewo. Chewo. Hello. Me va good afternoon. Afternoon, dini baby how kasa free. Me kasa free Gabon. Me pa cho nyame chenya nkopon, nyame afa no so. I am one here. Me fe nyame che video. 2 days I'm free, ne mame. Then nyame afa nyame che so. Because thought test my testing, I'm market 2. Into my doctor said month we ending and I'm in hospital. Not just hey, hello? Hello? O say o Gabon. O she video ni bi and o frey omo man direction no a market 2 ono a taxi wanyam the doctor say on chain ending we yes silly adansidie we e wo yesu tinim nyame cha apofo enkonwen yefunu we yo hello pacha udi baby free good afternoon mommy udi abajo yes me ye frau say nyame ba ye tie o e pa cho no pa na ka me peni bi madam yes re nye number sem ye fa testimonies nyabotre ye wi de betum abrampa number 2 hello number na modi be frɛ nyame che no nie yenya adansirie from Gabon is enough. Hello. Udini baby how free. Good afternoon. Udini say wa wo pese wo meeting nyame che next week no number ni nie 05 97 39 72 17. Say see ye fa testimonies to wabeji akwankyere nyame aye bibia ma wo hu sign my entonka. Hello udini baby how free but you say me am me ka se free ye tie o but you nyame che ba ho no mo me fa number no na me free na me hia wo Jimmy no channel direction me we nyankopon da Roma check me na so to enta na me yam ana me se no kwa ko trust panashe ko trust san no almost said menyem de but enyankota awudie ebetom jitum Jimmy na me nyankopon se na we ne mu nsenkyere nti nyankota awudie ni mam me di so TV ni so me se nyankopon na me nyankopon se Sasa na program nkwewe na mmusuo no anye ni nsenkyere ni na akota awudi na mani ya wo Yesu dini. Amen. Hello
551 nurse yenya awo no mienu Gabon na Ghana line kura nyina. Hello dia me ho ya me udini baby free 5 hello udini say kaza tamale yetio kaza tamale dan me ben program no na me me sa start no na me tie me ya pa me start no ni ma be e fi no ko bi ya de ni bi ye danyame ase one ho. Hello udini baby o kasa free bra ada un pese e bete oni. Hello udini baby o kasa free Pacho, the film this back because every Western of yetio Pacho, I think I'm hearing a meeting program. Any no ye ka open number na de betu dwa ye fa testimonies why ye pacho mu nyina ma haja ka la. Hello udini baby o free good afternoon in fact your friend me akọ kasa free today yetio na nyame cheba wo for na me so me number na me friend no me friend no o mama kwanche se me ba o si me hu science bi a chese me nyum me wenti tuaso ana e wo mo na me ho ye mbasa basa insi me ka che ne so mbom parenta me china embe mu sama me amen abemu awi Hello. Udi baby o kasa free. Hello. Udi. Your friend Vincent, the kasa free Kumasi. Yetio. Hello. Vincent, yetio. Me kasa free Kumasi. Yetio. Me fashion me pe nyame che number no. Hello. Ebusiafo wo mo fa number ni soli free phone so na testimony for na ba mapon ori pa kronti mebo me ya ka bibi a kire mo amusi kan mo nti afia ya pon bi nyame chane so come office ori pa kronti me ma call testimony don't call number ya ori be free nyame chane ni tie 05 97 39 7217 05 97 39 7217 testimony obi aba wama ba umfa onzo wati atumu ana. Hello Mira udini baby a okasa free bache frame koju we kasa South Africa yetio bache nyame che number no adaro me friend me fraud boy me friend no mama kwanche na bia ko kama ija me nya dan matoka bia ko sra me sele now you fraud boy bache eno ma wa kwanche na no akwanche akọ fraud obi a na adwuma no wajai bache okay wajai adwuma na obekọ so aye mi nyame jai nyame ma wunyai why baje ade sound say wanya adwuma baba yo nyane no yes adwuma no na fraud de ye beba otu akum asa abrampa ebusia de ye hwehwe nie ye fa last one. Hello dini baby akasa free I FM 2 chains akasa free drobo yentie o. Hello yetie o bacho bacho ameshe why dey bacho mama ba why dey so ko adwene ne nye o abodanfo abala no so ebusia yedi asi na agudie mufo eba beto so na ante na birthday ene ye George Kumpala birthday ye ma minumi ena abokwan mo record my any twan to Facebook ye ma minumi na abokwan amaye mama efe nana effort
ante nanom wama ye adwuma ene ye nyina ya beka ho a yedi wama namo achi ene George kumpala mami container odina woda yesrenya mepa ede mano ni die enwunumu nyansa akokodro ene odom yesre ni nyina amante na ase onyame emfanka ne ho na wodi na wodai ni mudie noso hip ebusia yede asi agutie mufo beto aso ye frem ohini ni ye hia edachi oda